Pomaže Darwin, dragi moji. I stvarno, kad uđeš u temu ravne zemlje i kad upoznaš dobro na koji način razmišljaju ravnozemljaši, ti moraš da se zgroziš. Jer oni imaju potrebu, koliko god pričali istinu, da ili na početku ili na kraju sve zabrljaju. Poslušajte. A spinning ball, flying around the sun with Babylonian god planets and Pluto. My first exposure was that I was in an instrument class and in the Army, and I remember coming across the statement, for the gyroscope. Now, the gyroscope is a very important instrument. It's one of your most important for flight. And because it'll give you the artificial horizon, and if that artificial horizon doesn't work, a lot of times, if you're counting on it, how would you know it's not working? And you could have no visibility at all, and it could kill you. So you've got to know when that thing's not working. But when it is working, all is well, because it gives you the horizon from the time you took off till the time you land. Now, in this class, I ran across a statement about the gyroscope provided a flat, stationary, non-rotating Earth. Now, I remember when I come across that, I said, "Excuse me, where do you get one of those?" And we launched a discussion, in 1978 about the Earth being flat, and we had the same horse laughs in there as everybody else. And we had a couple of guys that swore that the Earth was flat, and everybody else was just crucifying them for thinking that. And I was just amazed. I was sort of on the side of the globies, because that's all I'd been taught. But at the same time, I'm thinking, well, how in the world is this thing only going to work on a flat, stationary, non-rotating Earth? That doesn't make sense. And then they shut us down after about 15 minutes of discussion and told us to be quiet. And they said, there's only 2 questions on the test. No matter what you do with those 2 questions, just get the rest of them right. Okay. All right. 2 questions. And I got them both right. But I had to be a flat earther to do it. A spinning ball, flying around the sun with Babylonian god planets and Pluto. Inače, ja nemam lepo mišljenje o pilotima i smatram ih većinski da su ratni zločinci zbog svog ovog zaprašivanja koje vrše nad našom populacijom i nad našom celom ravnom zemljom. Ali ovaj izveštaj je jeziv samo zato. Svoja verska ubeđenja o nekim Babiloncima, Kurčevima, Palčevima. Meni apsolutno nije jasno zašto ravnozemljaši imaju potrebu da teraju sve ljude koji nemaju ista verska ubeđenja od ravne zemlje. To meni nije jasno. I meni se ovo gadi. Ja nemam živaca da slušam ovakve nebuloze. Ali ti ljudi vole jako da se raspravljaju sa tim navodnim Babiloncima i kada im oni kažu da je njima ravnu zemlju stvorio Erik Dubé, koji god to bio, oni nemaju odgovor na to. Jer 100 dokaza, 200 dokaza, 300 dokaza, 400 dokaza, 500 dokaza o ravnoj zemlji, globusari nameću da je to postavio Erik Dubé i da je on naš ideolog. Mene zabole uvo za njega, jer ja znam da je ravna zato što sam radio eksperimente. Ali zašto nijedan ravnozemljaš nije znao, evo na primjer Petru Dravšinu da odgovori baš na ovakav način. 100 dokaza da je zemlja ravna, napisano je davno, u pretprošlom veku. I ovo nije izmislio Erik Dubé, globoljupci. I meni nikad neće biti jasno
zašto ranozemljaši, kada ih globoljupci na ovakav način neosnovan napadnu, traže odgovor isključivo u Bibliji? Ne. Ja sam već ranije objavljivao video kroz istoriju gde se spominje ravna zemlja, ali oni u tim raspravama koje obožavaju vole da ispadnu glupi. Znači, manite se verskih stvari i pričajte istinu. I kao što sam ja moju učenicu obučavao da govori isključivo stvari sa kojima je upoznata, a ne da se poziva na verske spise, tako se sad trudim i da vas, pošto vidim da ste nepopravljivi, obučim da koristite malo i obrazovanje. Jer ranozemljaš svaki mora bar malo da se obrazuje. Jer pričati o Babilonu i o Bibliji terate ljude od ravne zemlje. Kada to budete shvatili, ravnozemljaša neće biti samo 10%. I to većinom vjerskih fundamentalista. Nego ćete biti, to jest, bit ćemo prihvaćeni širom naše ravne zemlje. Znači, istinu nemojte dokazivati sa lažnim knjigama. Toliko od mene za ovaj put. Želim vam sve najbolje, prijatno i da pozdravno.